kanko tie nkoma na me ni wudi no bunu ni bia na ni na dwen eda fom bia no obepre kuro no kanko nya ne ntopa because kuro bia menteme ho ase pinchen dispute and misunderstanding will be ano at the distraction and the break no now mon share the energy a mode to social and the media no so edi different you be culture na bakosem edi discredit explain it for us to believe it's not no kre enye no kre ye kobono eba ye kobono sa biggest festival for the whole bono communities no eba enti say the sa energy no e promote ye kobono ye the sa energy no e promote ye cultures ye the sa energy no se me kan nyuma hodo abono man so ama ahemfo eja especially me kurom hene na tabrako anye oja na